nubwo ari agace katabarirwa mu mujyi, aha kwivi ni hamwe muri santere igenda iturwamo n'abantu benshi, aho usanga abagore n'abakobwa bakiri bato muri iyi santere ku manywa biyemerera ko batunzwe no gukora uburaya nta kindi kibabeshejeho. Mana yanjye ntabwo wigereye mu nzu, ntabwo bibonye ko twababaye nyine. Shabura ndabyanga. Yana uskubika se. Dufite abanyabuzima bano kwivi. Na prudence baguha bwo wajya kugigura. Ugize ngo iki? Kandi barazifatiye ubuntu. Nimba ugiye ku munyabuzima akagwa prudence y'ijana urumva bakumariye iki? Gasubiremo ako kana. Munyabuzima akagwa prudence y'ijana urumva bakumariye iki? Aha. Ubundi imbere habagaho akantu kameze nk'agasanduku gashyamo prudence. Uzishatse akajya kuzifata. Sibyo? Hako nurenze urugero ugafata nkeya. Yari byiza mwatwegereza prudence. Ariko bari abanyabuzima bazigurisha ni babayobozi barya 500 kugira ngo bakemure ikibazo cy'umuntu. Nice. Cyane ko mu myumvire ya bamwe bagaragaza kudatinya sida haba kuyandura cyangwa se no kuyanduza abandi. I wonder. Yo prudence buze n'amafaranga afite nkoreraho. Ayiwe. Shawari husera tu. Haleluya. Kizase. Je veux ça Marie Dodi. Wifi w'ibigori cyangwa imvange mu mpumuro n'uburyohe butagereranywa. Ujitamu. N'imbera bose.